Sava Bokan je danas majka 3 djece. Oca je izgubila u najranijem djetinjstvu. Vaskršnja pomoć koju je dobila mnogo joj znači jer pokazuje da djeca poginulih boraca nisu zaboravljena. Ali dobro, plaćamo, redovni smo, nikome dužni, što je najbitnije, zdravi smo svi. Pomoć je dobila i porodica Kričković iz Prijedora. Kažu da je iza njih Vaskrs najvažniji praznik i simbol novog početka. Za djecu poginulih boraca iz otadžbinskog rata zaposlenje je najbitnije egzistencionalno pitanje koje bi im olakšalo život. Činom teško. Nema zapošljavanja, što je najgore. U današnje vrijeme da je posao neki malo bolji, bilo bi sve drugačije. Prehrambene pakete za ove porodice omogućila je organizacija poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila iz Prijedora. Za najmlađe su pripremljeni pogodni poklon paketi. Pa donijeli smo isključivo za njih, znači slatkiša, voća i tako da oni malo sad proslave taj vaskršnji praznik. U sreći i zdravlju i jedna skromna novčana pomoć. Moram da zahvalim se ovdje zaista i gradskoj upravi i posebno gradonačelniku što nam daje sredstva da možemo ovako učiniti naše porodice bar na jedan moment sretnim i zadovoljnim. U organizaciji porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Prijedora kažu da će u skladu sa mogućnostima nastojati da i u narednom periodu pomognu porodicama koje su u teškoj materijalnoj situaciji.